aso umane mfana lo mane ukhulukhulume lesithathu nje sithathu bekangishemeni mabomo ngenxa yami sakhona lokho ukuthi le mfethu siyicoli ibe yini kodwa ke siye sithi akube khona phela lothi akamane eme kwanyalo manje nje athi kusikola hola kulomsebenzi lomkhulu na kangaka kuliqiniso ndivuna vele sisatawu memeta konke nendivuna nje yetempilo sisatayibita nayo ide la sinemanyeva vele lezileka siphethe kulenzayo kodwa ke kwanamuhla sivula kakhulu kunalinyeva letemfundo sitawucela ababemnisi Nkosi yami longangaba begqoqa la lebe simbuke ukuthi kulamalanga umlo omdzala Nkosi yami manje simthandazele sisahleti phasi ukuthi manje Nkosi yami manje nje imalumi yakhe namhla siyathi ukuthi wonke umuntu bonkosi naMoses wasinakathunya wathi awu yathi ngeke ngikhone nginemalini kodwa siyathandaza sinamhla wamnisi manje asinakayibeka lendzaba imkitade malume eve malume ukuthi ayikhona ngihlethi imali angivele ngibeke emaklasi lamathathu nyala form 1 la usenjedo cha i-high school malume ngoba bengingakasho isikole lesinganayo i-high school lesihlalisela hayi ne-secondary vele ngiyavele mnisi Nkosi yami kuleli thuba leli nginikede wena emva kwaloko ndawube se uyalandzela tishela lomncane munye kuleti kola letincane sitawucela nje munye manje ubeke yena atosibekela nalobuhlungu lebabuvako ngalesikhathi nabantwana sebasuka la bayifunda kuwe sekasuka la emhlatane ukuthi kube sekubabuhlungu kanganani Nkosi